Times of Mizoram News Analysis clear tu te chibai voin hi me ni som hi paruk ani nimin lama thil kheng langsar zwalte kan ngai khadon ani Ziliang Rong Students Union Nagaland ZSUN chuan Tony Singsit lakah thubuai an thelut First Information Report hi Zaluki Police Station Peren District Nagaland zialu ni in ZSUN try to te chuan Tony Singsit hian Manipur buaina chungchanga Ziliang Rong te diklo takin apua athu soite remnale muanna ti chezonga soi ania wangin Bharatiya Naya Sanhita BNS dan anga nataka shrem kan phutani anti Kukin pi Manipur chuan me ni som ni panga nimin khan total shutdown an pot seile ta tuntuma an thurel hi chu adana dang ta dewa thado baptist pastor pathum te thina chui ani ma chu tiamchin omlovin total shutdown hi an kalpuidona tin kuki hostess mi som pali te po chua an phut boka heng thil pani hi a hlo tlin ma chu total shutdown enforce ani donani nimin vek khan taphau kuki khomi te chuan kuki hostess mi som pali te chua tura phutin protest an nei Kuki CSO hruai tu pakhat chuan Sangai Express hena Naga mi parukte chanchin an hriat lo thu nimin khan asoinon me ni som ni panga nimin khan Manipur khopui Imphal Naga People's Union Imphal malak na hnuaya Naga ten protest rally an naya Naga hostess parukte chua turin an phu tani ni som pani lai mai chin hriat lovin an bo to a hostess anga soipo adik theita chia lo an thinge dam kan rasi lova athaber beisain an thinge unity kan chian ma chu hostess tizel phot mayang Naga te hian tribal market Imphal East district atangin chief minister Bangla thlengkong an zoa an unaw Meitei ten an toyom thahle chief minister chenna an thlendon trepa security force tam tham zatin an lo tidinga ma se Naga People's Union palai te chu chief minister an hu phalsak mi in memorandum an thelu tani memorandum a chuan Naga mi paruk rubo tu kuki helpolte arang thai ang bera hremna peturin chief minister an ngen tin Manipur deputy chief minister pani zinga Naga lo zo kukinu pi Nemcha Kipgen chu council of minister atanga ban turin an phut boka Nemcha Kipgen apasal chu kuki national front president ni in inruk bona mo phurtu ani anti India Sarkar Manipur Sarkar le kuki helpolte inremna suspension of operation agreement chu thiat turin Manipur Sarkar an ngena kuki refugee te thon ho turin an phut bok kongzo tu te chuan Nemcha Kipgen hnuk thlaru Naga hostess te chwa ro SOO thiat ni ro se tin an awani postar pakhata chuan engtin nge helpol nupui hi deputy chief minister ani thei ti ain ziaka keini point achan kan thabik lo Naga ten deputy chief minister Nemcha Kipgen an mertel na hian Naga-Kuki buaina chiangzokin atar lang kan ti thei ome helam hi hansoi kai ta zelila nimina Naga te kongzo hi kokomi apun balup meira paibi te kongzo nen asitail kalphung ain ang viau maya hei hian kuki Naga conflict hi Meitei te thlai chi the atriak ti alan tirani kuki Naga conflict ngor chuni se kongzo tu te aw hla hi Naga hostess parukte chwa tura phut mailo chu soitur dang awang viawanga achan chu February ni sare mi pani zuri wanga litan boy hnu voin thleng hian kuki le Naga kara buaina fumfe om lova om chun chu hostess parukte hi aniri ani ma se Naga te chuan an unaw Meitei ten kumhni chungzet an lo aw puito kuki refugee SOO thiat ti te thunana an hmangve a nakina chuan narco terrorist po an law puinge yang Meitei le kuki buaina wangin Naga ten deputy chief minister hi changve mai chawan ni ti anin threlo nge Nemcha Kipgen an han mertel tral du hi Meitei te kuki huatna an trom puiti achiang pongswal thubuai nei te po MLA an ni thei chuan court case nei po ni lo Nemcha hi apasal wanga achan vo luat thailo na chan tur anei lo MLA atan danin anhol lo chuan minister le deputy chief minister din hunte hi loin hnial na tur om lova IAS tlinto hnuwa deputy commissioner atan afit lo tiang velani Naga ten Nemcha Kipgen chungchang an soetang hian an ni na a highland sakzoka kuki tenen buai lui tral an tumni in alang diktak chuan Naga te aw hla hi hostess paruka top mai se
kuki ngai na lo tu te tan po naga te han thlo Meitei ani dona ma se syllabus lui an zirtlata neutral benga antla na talo United Naga Council khan ultimatum achua omzia anei lo highway and dang taringot ultimatum manga input kalhi athei to lo tuna Naga People's Union chuan Manipur Chief Minister hena ultimatum pasari anpele chuania ultimatum tello point Chief Minister hian atidu ngotang ma se ati thailowa ultimatum wangin super power anei phalowang ultimatum omzenei lo anile don ti achiang reng Naga-Kuki buaina bihchianna kumthum deuh tho Meitei le Kuki Christian te buai hnuwa Christian veve tribal veve Naga le Kuki kara Manipur buaina chu ain herlu ta a engwanga buai nge anni ti hi zona lian tak ani Manipur population a hian Meitei 43% omin Naga ten andota 23% anni Kuki zo hi 16% velek anni Naga te hi ukrul senapati chandel tengnopal le tamenglonga te anom ve a Meitei Kuki buaina khan neutral kanni remna kandu ti in revival camp chuak hlim ni om takin kut an kwang kwa vela ma se an biak pathian be ve tho Kuki te an dole si ani February sanghi som ni pergotang khan Kuki Naga kara tharum tho na tum som pasari lai om to mi som chuang in an thi phata hostess te din hun alan chua dana zirin malam hun tur a hildon litan buaina khan ukrul district tangkhule Kuki te an nibera tuna chuan rong mei liang mei je me te antel veta ni in alanga ma se tangkhul te du ang chuan an latang rual tok lo ni in alang Manipur Naga le Kuki te hi kumsang khat zakwa som kwa pani khan lo in do to in kumnga chungzet an buaya mi sang khat line an thi pha history atanga Kuki Naga buaina hi lo omto ani ma se kumsang ni som ni par buaina hi enge achan ni ta ang kumsang ni som paruka Manipur sarkar in district tharpasari zirbam kamjong kakching tengnopal nonei pherzol le kangpokpi asiamawang khan United Naga Council chuan National Highway number 2 le 37 chu niza som thum paruk lai andanga he thubai hi alare lo Naga te demand chu district tharpasari te rollback ani hetatang hian Naga te chu himlo riawin anin hreta a Kuki te hi Nagaram chu saktuma anpu Naga te hian Nagaland lo chu ramdang anla nei bik lova Nagalim Zalengam Zogam map ti te hi demand map ani maya Government of India political map ani lo ti kan hriat atha chuwangin India sarkarin apom huna chau Manipura hian Naga le Kuki zomi marte hian ram kan nei kan ti thayang Naga-Kuki buaina hi chan bulpui soitur omlova ma se buai andu chan ero aom chiang ani pakhatna United Naga Council chuan India sarkar le Manipur sarkar chu district tharpasari te thiat turin anorkal thei talova Kuki te tharuma chuak antum ni in alang panhi na Naga helpol chung thu buaina National Socialist Council of Nagaland isak muiwa NSCNIM le NSCN Eastern Flank in Titekara hu hang nei lian zok ni tumna aoma Naga-Kuki conflict siam hi remchang anla ani thei kumsang ni som ni pali April kha khan NSCN Eastern Flank hi apiang ani pathumna Kuki le Meitei an buaya separate administration an demand mupa Naga ten an pile puteram anga anlo chal photo te Kuki ten an nei hlento don nia an ngai wangin political solution au mange ya buaina involve tral hi Naga te tan apoimo ni in alang Kuki zo demand separate administration union territory la chu adil tu ten kan be sei viaulo lain Naga ten kan mu mai an lo hlau thong ni in alang palina Meitei Kuki buai hnu hian Kuki ten hill area omhun an khwara sumdon na an nei tha sumle paipo an chelek thiam viau chu Naga mai baka zomi inti te lungkham atlingani mandeu khachuan Naga del narama Kuki om ten Naga ten hena chia an chung thina tuna chuan ani to tlat lo tin Kuki ten highway then khat andang ve thei to tunma Naga te man ro thaber kha Kuki ten an hmang thiam ve ta bokani Naga te lung oilo na hi atam ta hle ani Kuki lam chuan Naga-Kuki buaina hi yomnam khemchan sarkar ti buai tumna
hlotling lo tura siam tumna ni in an ngai NSCNIM le Eastern Flank buaina antar langila March ni som ni pariat khan Hongbei khwa Kamjong district a ambus awma IM le Eastern Flank buaina rim anama mi pali in nunan chan kha khan internal conflict awmzia anem het nithum nuwa NSCNIM hruai tu Ukhrul district a omte chuan bayan toka VS Atem NSCNIM General Secretary Thwingaleng Muiwa thachang dol tu chenna inpo ti chiat ani Naga te hian Nagalim movement kalpui chunjom dan tur an threlova kumsang ni sompanga khan Modi sarkar nen framework agreement an naya ma se kumsom nuwa po adin munriat ani lo Naga flag le constitution chau hi an buaina ani lo ti kha ringbokila Thwingaleng Muiwa hi kumsom kwa pani ani to a Modi sarkar hian Muiwa thi anghak ani angem ti te rilruwa alang Kuki separate administration movement ero Meitei te chau chuani in Meitei ten ando dal na sat ema wangin India sarkar in pek atumdeu emonicho ti turin aomle thina in the form of union territory ani lo point 6 schedule autonomous district council talchu beisaila mase Naga-Kuki conflict hi arai tualanga Kuki zomi martekara indai danna asiam donem ti ero soithia mahar Meitei ten anlo tiswal to a non Naga tribal te an machana achak jok omlovin kanin thathe taringot Naga te hian Meitei tengam lo non Naga tribal hi an do du angem nge Kuki chau an bitum don ti chu Highland alani ang